Pamiarsa Makasami Desa Sewengkon Kecamatan Tembuku Bangli Rauh Mangkin sampun ngemargiang tanda tangan elektronik utawi TTE. Melarapan TTE puniki perbekal kantos kados sikte ngelingga tanganin surat utawi dokumen nenten kawatesen galah tur genah ring sajeroning ngicenin ayah-ayahan majeng krame. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kominfosan Kabupaten Bangli Iwayan Dirgawi Semausang rau mangkin wau ring desa Sawewengkon Kecamatan Tembuku saning margiang TTE santukan Kecamatan Inucap dados pilot project penerapan Bangli Virtual Office BVO. BVO mata tujuan antuk nincapang kualitas ayahan majeng krame melarapan teknologi informasi. Kecamatan Tembuku sampun ngawit munggah dados pilot project penerapan BVO daweg November warsa kali-tali kali likur sani lintang. Ring pemargin nyane camat perbekal miwah kadus ngangge TTE saha terintegrasi terhubung ring kewentenan asiki aplikasi. Ngawi gunayang TTE ngawinang ayahan publik miwah administrasi sayan digelis tur efisien. Kantos mangkin pemargin nyane ring lapangan sampun anut sareng tetujon. Risampun ring Tembuku karencanayang BVO pacang kemargiang ring Kecamatan Susut ngelantur ring Kecamatan Tiosan. Dirgayusa ngawawahin paikatandane nenten side ngemargiang antuk sapisanan santukan wenten proses sane patut kejangkepin sekadi pendaftaran miwah persetujuan pusat. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.